Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээний төрийн бас байгууллагууд 2016 оны ээлжид сонгуулийн ажиглалт мониторингийн төслөө эхлүүлээд байгаа. За төслийн хүрээнд залуучуудын төрийн бас байгууллагууд нэгдэн энэ жилийн улсын хурлын сонгуулийн өдрийн санал хураах, санал тоолох, дүн гаргах үйл явцад ажиглалт, хяналт хийхээр бэлтгэл ажилдаа ороод байгаамаа. За сонгуулийн үйл явцыг иргэний нийгмийн 200 ажиглагч хянана. Ажиглагч залуучууд энэ удаагийн уулзалтаараа сонгуульд иргэн бүр оролцохын чухлыг онцолж байна. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.